30 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ಅದನ್ನ 29 ಮಿನಿಟ್ಗೆ ಮೂಲಿಂಗ್ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಂಗೆ ಮಾ ಬೇಫುನ ಮರ್ಹಬಾತನ ಅಳ ಮೇರೆ ಕುರಿಗೆಂದ ಮಿ ಸಿಲ್ಸಿಲಾಗೆ 37 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕುರೆ ಮೆಗೆಂದನಿ मेरे समन खास कोल्ला मौदू के हम फायदे हफ्ता के मौदू ए खुली मर हम अलमन्ना को बार वडा गति अशेख हसन मूसा फिक्री शेख प्रोग्राम रमागत अद अलमंगे मी प्रोग्राम की जमी सलफ के इंडियन रेडियो सलफ के फरान तैयार को कुरे गिंदा प्रोग्राम है कोम्मे बुददु है गिरे अदे अलमंगे मी प्रोग्राम तिबफना मिहारो रेडियो सलफुं ई वडा गनवान ए गित्रों जमी सलफ के फेसबुक पेज उन तिबफना फनि वडा गनवा अदे फायदे हफ्ता गलमेंगे मी मौलू खुल्ली मारा गुले गुतुम वरगिना मौलू माते गलमन्ना शेह देवी एगतेरेगा क़ियामत का अलामत का अदि फौजमानुगे फितनत का गुले गुतु सवाहा का फुरदक्की अदे मेरे समा अलमेन्ना इंशाअल्लाह वरगिना गुना मौलू माते के मी मौलू के दसों लिबिगेन दाने कमा अलमेन यकीन कुरान शमी मी दी हफ्ता फायदे हफ्ता के सलमन हम मी मौलू कुरे गेंदी दें अलगुणमा अने फाकुल्ला जेकम की अदिसा मी वाहकतके गोगुतुं अलमंगे मीडिया गुले देख नुकुता की मीडिया अने मी उलेनी खबरु बारा तफसीर को नेतो बैकंत के अलमन्न हवा के एंगे फे गोतुगा खबरु गोतुगा हम नुस्तरिंगे ने हेन्नम से के तफसीर को गिना वागोति अनक्कास इतुरा बयगु एति अडवा है अनक्कास ए तजरिबा कुर नोनी वा के एकं किनेतो वनी वेलमट्टगा अनक्कास एके तेरे में वातिवनी अलमन्ना मिसालक इंडिया मी बारा बड़ा मशहूर गंदी तो मिसालक तंकुले मी उमर फुरा कुज्जे बहगे तेरेगा देंगे हिंगा दिए कम हिंगा दिए दे बारा बड़ा के मशहूर हुए मोली मीडिया देंगे वाह के अनेक से एक फोन हम ईवीएम में दनी हम रेप गिनावे गंदिया अडु मीडिया एमा अलगन नुकुता की मीडिया अलगन में खबर तक गिनस्ते इरुगा कीनतो वह की इस्लामी वेट्टे गमीति अलमन गिनन जेहे الحمدلله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أدمي علي تيشانك كوري هم ورا مهم نقطة أي ألان من كتيرجا مدهفتا قالونو كل مرة بهجوتنا أدي أميليا مروما أدي فوزمانو كفتونا تكا أدي فوزمانا ناس فنانة كانت توجه خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم දෙවා කන්තතවතර මියදු හගීගත කව්‍ය අලොන්මන්න ෆෙන්න මුන්දා බෑවරු කන්තත එබහුර මුතමතරේග නෑගතරේග මිස්කේ කාරෙන් දා මියස් නමාදුන කොද්දියුම්ග වාහකේ දන්දමස් දෙකෙවෙගෙන්දිය නෙග මෙයාකො මිදියප්තා අලොන්මන් වකිවෙලි ෆහම් මියාර හෆ්තෙන් හදවස් මිදියේ යරුගහ මතෆාතු හම මේ خبرතක ගුලේ එහෙම වාහක තහදිසාත මුතමන් ෆෙනගෙන් දෙමෙන් එත අදයම එවාගත තිවි දාන විෆදෙන් හම मीडिया तो गवर तफसील को रिपोर्टर्स करे इंगे तो खास को मालूम मिता बदाला नम्मी अमिल्य मरूम के मसला इंगे तो अविन्ने मरूम के साइकोलॉजिकल इफेक्ट के वहाँ का नफ्सानी इल्वेरिंग बयान को फेबोरे सुइसाइड कॉन्टिजन न की ए खबर गेनेस्ते नुम के सबबु इफदा मायूसी कमा नफ्सानी कम गतिबे मीहुन्ना एकं कुरान इतुर हिव्वर कव्वे अमिल्य मरूम के वसीलत कम के खबर तो वेगेंदे इंगे तो हम मी यानी अलण मिता का बदाली मी नफ्सानी इल्मेरिंग कमुगा धक्का फरी वहाँ का धक्का देंगे एक तेरेगा मी अमिल्य मरूम उले मिया का अमिल्य मरूम के वहाँ का देख कुमा नो तेना दीरुल मुम्मा यूसुफा वहाँ का देख कुमा नो ता एने मी बीमा फरी हिता मेया एने के नुतनवस कमुगे हयातु के कंतत के फेन्ना मुन्ना वहाँ का वरबड़े बोरे दें मिया कोंग एबाद फदा मेस्त कों वरक गिनेंगे तो अमिल्य मारू बनो तो मिफदा कुल्ली मरतो के खबर अन्नेरुगा एक फातु का वरक गिने कांता तके होरे इंगे तो अलन मेन फरदा गाने फरातो हिंगाने कोंग का में कन्वे सिंगे नमे से खबर तो बाय फरक गेनेस देवे गोतुं ए मी हुन एबावे ए वरा अने एमियन हिवर दिबे कामक इंगे तो ए कामकी वरा बालागन्न अनेका मी एकं कुरामी हुन्ना की मुत्तमोगा मी हुंगा बुल कुरामी का वाकाला मी युसास्ता के फदा बन खबर तक होंगे बगेनस्ते इंगे तो बे मशहूर फन्नानो मिसादा का माइकल जैक्सन नोता आदि हम एनुम बे मिस मी होंगे खबर मीडिया का खबर को रारुगा
එමිහුන්ගේ මගුන් හිඟන් එකල ෂයිතාන වස්වාස් තිබති බෑ මිහුන මෙවනි ඒ වර රංගලු නමූනා එක්කම්ක එහෙම වීම මේ ෆාහිෂ අමල් තබලම හිඟම අමිල්ල මරුවන් නූනස් වෙසංගේතෝ වියානුද අමල් තෝගේ වාහක බයිකල් තෆ්සීල් තකි මීඩියාගේ خبرෙන් අධි ගෙනස් තිනස් සේවාකයි තෆ්සීල් තකක ගෙන්න කමුගා වානම මිහුන්ගේ හිතක ඒ ෆදා වස්වාස්ත ෆාහිෂ් ඒ හුසාස්ත නොත මිහුන්ගේ මේ ගරීසාත කොළුන් දාගෙන් දාපද කංකන් ඒක අන්නාන එහෙම වීම මිකල මිෆද වාහකත රිපෝට් කරාරු ගාලොන මන්ති විදාලන ඉස්ලාමී වෙට්ටේ ගාලොන බලන්ජේවා මේ خبر ගෙනස්තේ ෆරාතුගේ මේ අබු රබ්ස් আদি ගෙනස්තේ خبر කී තෙදු خبرේතෝ আদি ඒ කම කී ඒ ගාතුග දීනුග කොන් කාලා කමෙත්තෝ එංගත මුස්ලිමුන් නම් එකමුන් ඔති කොන් ඉබරතෙත්තෝ කොන් ෆිලාවලතෝ ඒකාල වාංක ඒ බෑග අලොන මෙන්න අගීදායන් අලි අලවන් නුදෙවේනම මිහම නෆ්සානි ඉල්වරි මිෂාර කුරා සුයිසයිඩ් කොන්ටිජන් එක මේකන් ගොස්තනයි යමාක තකුරාර කො දෙකවි ගොස් මිස්තකුන්න මා බලයාගන්න වේ ගද කමක වේගෙම සිංහල දනගේ තෝ එකන්ත ශල්මන් ගිතරේ දෙමරක් ගින මිසක් මේ ඔන්ලයින් උස්තර සරක් ගින වගේ මෙහාර අනේ හැ පරබ්බුඩ වාද වෙරකමස් ඔය එහෙම වාගති කොම්බයකස් බේනුමණි එම්මේ හූණු හබර එම්මේ අවහජ් ජහාදු අදි එම්මේ මේ තෆ්සීල් කො එමේ ෆුනක් ගොස්කෙන් ඒ خبر کو එමේ ෆුනක් ගොස්කෙන් වහක ඒ ජහාදුමුගේ මේ ආදේ මේ හොන්නනි හිෆා දැන් අනේ මිසාලක අංකුජ්ජක අද ගොතේ විජ්ජස් ඒනගේ ෆොටෝත කුරීගේ ෆොටෝත අදි ශරුයි මින්ගඩුන් මා දුරු වහගේ ෆොටෝත මේ අලමන ෆෙන්නිගේ වෙන්නස් මිදනි ඒවස් අනේ බෑපියා ඉතුරුන් එක්ක මිසාලක ඒන අදි මරුයි කමක වියස් ඒන ලිවිගෙන්ත වේන දෙත්තොයි ආදමතේ විදාලන කදංගේ තොමි خبرت فتورو مگنوت خبر فتورا میڈیا تاوگے نی ابے کون وادا ویرکمگے سبب میں خبر تک ہیور لیبے گے بنگے تو میار تمگا کامے ہنگا فہمت انگے تو ایدان کتامے بوڈو فافے کبس انگے تو امیلے مروون کمگانا سالون کری اشارہ کری فدا فاحش عمل زنے کرون نوتا ادی انو ویانو دا عمل سد مستوات کتے ویانو کرون کمگا وینو سنگے تو باي فار مفد خبرت اگه تفصيل تکاکو گنسته ونیما نفسان المرس می سویسائید کنٹی جننا گولگو سبر منف how to එකන් කුරානේ ගොල් යබෙන්ගේ ගෙතර තිමන්නාවස් කම්බඩ ජහව මිහින්නේ හදානේ නොත ඒ මිවෙනකම මේ මිහොන්න බයි ෆාර මා කමුදා කමක වෙගෙන් දාගොත خبر ගෙනස්තේ වෙදෙන් ති විදාලක දැන් ખાસකො මරා ගුලිගේ ආමුකොන් මම මේ වියානුදා කංකමුගේ ෆොටෝ තා मीडिया गया नोता मी न्यूज़ मजल्ला तोगा ගෙනස්තිනම ගම්මේ දාලන්න මම ගෙමුත්තම මම හද්දු ෆනෝලා ගොසෙන්ගේ තෝ ඒ මේ දාලන්න මන්න කන්නුවේ මේ غير مسلمون के गुत आवरे की एम्मे बोडा आवरा फेनोने में सावरे कहेंगे तो غير मुस्लिमों के तरह एम्मे बोडा आवरा ए आवरा दे नोने हम मुळे अशकंड गोरिया तने फेनोनस ए आवरे नो अलोन में मीडिया के स्मिया तो गैर मुस्लिम फन्नाने के फोटो नो तो कमेस एहन कमे के फोटो कमेस खबर के फोटो जा रे समय मिया कोई हुरी को तक एना एरी शरई मिंगडो बेरो फतो एन बेस्काला अलो कंबडो में नूर रहेंगे तो मिदन्नोने फाहिश अमल तक एफद मंजर तो फेतुरु मुगा कंबडो में नूरे गैर मुस्लिम हिंगा हुरिया मग को अलोन में हिंगे तो एमि बलने अदि अमदुं निया का गुलंगोरी मिफदे हितांबरे हादिसायग्गा कुरी के फोटो तन नग नगयගෙන් जेहुं නොතා අදි අම්දුන් ශරයි මින්ගනුතක ඛිලාෆ එවත ෆොටෝත ෆෙතුරුන් ඒ හදිසයක ගුලිගෙන් වෙසදයන්ුන් කමක ගුලිගෙන් වෙසලොන් මෙන් බදාදන් ජේ රක්කාතරිවන් ජේ කන්ත තංග තලොන් මිතා ෆා කොල්ලන් නි සිංගිරට බුයම් මියතු ඉංගත ඉන්ටර්නැෂනල් ලීවසේ තුරාලක වෙගෙන් ගොස් බයිකාල වීඩියෝ තක මන්සර් තෝගස් සිංගිරට බෝ කමුගවානම බයි මීඩියා තෝ ගාතෝග ආදෙහම තිරියන් අරුවම් වෙ සිංගිරේට කී ඒගේ සබබුන් කැන්සර මගු වේවා කාමේකේ නොත බලමෙන් ආලෝන මේ හරුමි මේ හිකි කිරු ගත වික්කා කිරු දලු තක ඒගේ බාවෙත්ත ඉස්තියාර කරසබුනේ මෑමීහාගේ ගාතුන් දෙක කිර දරිෆුලන් එමෙ රංගලු කේගේ වාගොතක එහෙන් කම මා බොඩ දෙක්කි නුගොස් ඒගො නාස්ලු ඕලේගො වෙ එංගේ තෙන් වීම ඒගේ තරම් සාලොන්න මිරේ වාංක දක්ක මෙදන කුල්ලි මරු එමෝදෝ ගුණවන්තර දන්නාද මෙන්නනේ ෆාහිෂ් අමල් තක මුන්කරත් මිසකුණ zීනත් තෙරි කොද්දේචක මීඩියා ගවසිලත් බේබ මේ වරන් හිතාමුරිකම එංගත ආලෝන මුස්ලිමුන් නා හින්දු මුස්ලිමුන්ගේ මෙදුගා ෆාහිෂ් අමල් තක එෆද වාංක තක මන්සරුත ෆෙතුරුමකි ඒ වරන් නුරක්කා තෙරකම් බොඩුකම ඒ වර බොඩුගෙම ෆාෆේ ශල්මන්ගේ මිරේගේ මවුදුව කියම ගෑස් මීඩියා වෙස්නු අදි මීඩියා කුලේ වාහකස්නු එන්නමස් අදි සම එබ්බා කරන ෆාකුලා ඉසාක ඉන්දියා එම මිසාක කොනේ ෆිල්ම්
ಫಾಹಿಶ್ ಮಂಜೂರ್ತ ದಕ್ವಾದೆ ಫಿಲ್ಮುತ ಎಮಿಹುಂಗೆ ಮಿಸಾಕ ಪೋಸ್ಟರ್ಗ ಸುನ್ನಾನಿ ಫಾಹಿಶ್ ನುಬಾ ಮಂಜೂರ್ತ ಅಂಗನಕ ಫಿಲ್ನಕ ಸದ ಅಂಗಂ ಮಿಹ ಸುನ್ನಾನಿ ಯಾ ಫಾಹಿಶ್ ಎಚ್ಚಿ ಲಾಗೆ ඒ පෝස්ටර් අලුම මිජහනි ඉන්දියාගේ එමිහුන් එකන් කුරීම අම ඒ උෆෙද්දීම ඒ පෝස්ටර් මිජහදානි මිතාංගස් මෙවැනි ෆිල්ම් එක නුකුන්නන් නුකුන්නනි රමදාන් මා ෆාම් එච්චගේ බණ ගුණ මිසාක ති ෆිල්ම් එක නෝ හේති ති එමිහුන්ගේ ෆිල්ම් එක නෝ හේති යහයිසා වන විශ්නු මෙහුන නිගේතෝ ඒකම කෝච්චතෝ මීනනි ජෙහිෆා කෝච්චතෝ මි දක්කාදෙනි කෝච්චතෝ වාකි අලුමෙන් කුඩකුදෙනි උංගන්නා දෙනි ආදම වර රංගල වාකෙන්ගේතෝ අලොන්මන්න මියදුහම මේ दुनिया ताको कमे बेजन में खबर है वगैरह अदि वकिन हासा को मुनिफु ही फिल्म के माना कहते तो मैं आने का बड़ो जवाब है मसलो हकीकत होगा व्यानुदा अमल तक अदि अमिल्या मरुमा मस्तवा तक तिबेणं करुमा जिने करुमा मिंगोस के आने का हेद्देविया फाफेगे असला कम यार मियन्ननी एगे रीति नामक आदाला फ मुनिफु ही फिल्म कहते तो देंगे मुनिफु ही फिल्म का नाम का किताब में बड़ो फाइश मंजर देखियस किताब में बड़ो फाइश अमल कुरियस अदि बयकुमियों एकं कुरने किया गैर मुस्लिम के तरह उनका नगन अलोन में हम जहां मुन दान भी दे नी वरं हिताम होरि कमेंगे तो ए दीनो का वरबोडा मना कुरबा फवा कमे अदि मेको तो कुरी मदनी 29 मिनट में सिलसिला के 34 वाला प्रोग्राम मेरे अमल में खास से अल्लाह के मौजू की हम फाती हफ्ता के मौजू ए कुल मार अमल नाको मेरे स्टूडियो में भी अश हसन मुसाफिर शे अमल के मौजू कुरिया दियो मट्टा कलोन हम स्वाल धन्यवाद मी अमल तेरे का देंगे हैं मिहारो बाय मी कैंपेन ते बजे से मिसाका बाय कुदिन कंबोडो हासों दे मिया मिसाका भी इदिको मी कमुगे उंगर ना दिनो गोतो को बात दीनी नजर को मिकम अलमें बलागन में गोते की अदे मी मिदिया हफ्ता के प्रोग्राम में विदिगन अलोन मेनगे मी एफबी सलफ के एफबी पेज फेसबुक पेज गस मैं लोग सवाल को फोइंग हम अमिलिया मरवामी हां के शरय हुकूमत की को बात है तो अलोने नहीं विश्व मालूम गेनेस्टेंजिया मालूम है मी मालूम के तेरे अदे मी अमिलिया मरुआ को में मी के दीनों बेरो मरुतदे फर मी का मालूम में कांडालम जेने है कि लिबिगे एक तरह का बलमाएगा गिनफार मी फिनने मी हा को मरुएफा वानी को एनगे फुराना दाफा मी एता इरु गंडे फा मी गेने नेम वेजना मा एक साफ है कि नुली बेना मारू भी की ने कामे इंगे तो एक गिनफार वर गिन सुवाल तकेंगे बहुफेदे हम ये को अलोन में ने सवाल तक को खंडाला साबित कम को मीने की दीन कबूल नुकुरा मे के नोत दीन दुकोल्ला फरियाद गे न मारो फाने हम बुणं एंगे निवार मादुमी है फारेगा हम अमिल्य दीन कबूल नुकुरा नोता एथिस्ट को मुल्हिद को अमिल्य मारो दान है जना मैंने बलानी से न किया मैंने हुरी अगीदा गुरी मे कम है नन्नो तफा तो सबब तक मिद हफ्ता के प्रोग्राम गा अलोन वहां का दक्कम अली अलवा मिसाल का व्यापारिया लोन तो के कम बड़ो इंगे तो रिबागे कंबोडो मुगे सबबु एना दुने दूकुरम बस निम्मा फाने मोता मी आयली दिरोलुमा आदि मी जवाजी हयातो के हुरी कंबोडो तो के सबबु मी बस व्यावर सब तक आदि हम मी ह अमिलिया दुने दूकुरम निम्मा फाने कोमे मी के दीनो बेरोफा मुरुत देफा मी के अलोन में बुणवे कन्ने दें दिवे राज्य के कबूल करमेंगे बोवे दंजे अमिले दंजे के मरुआ मिहा ए होरितन बागनु कंडा दाफा तो वट्टा सुजे अन्नुदा अन ऑब्वियसली अन्नुआ वालोगण का वट्टा दन सुजे मी इसको हकीकत खिलाफ शरई को तुम बस कुम मालूमात इंगे तो अलन कोरिन दने फदा अमिले मरुमा की बोडु फाफे ए दीन का नहीं करो बाफ का अल्लाह ताला वही कुरान वाला तख्तुलु अनफुसकुम तियाबामियों के नफ्सों का तियाबामियों अमिलिया खातुल नुकुरशुना तिब्बे का नब्बे का स्मारा नवादाश यह तो के माने के अमिलिया मरुम बस इब्बे का नब्बे का गातुल को मरा है दुम बस मना करो पामी बने ये मम्मी बोडो फाफे मी कमा के इंगे तो एकम को दीनो के बोटे बार बोडे ती फाफता मस्तवा तक ती बेनो करो ओवरडोज अगेंस्ट में को मरो दा ने तो अडवांग अलोन का वक्त जिने करो अदि एनोनस इंगे तो हम में एक में फाफे गाल रे की वागो तो दीनो बेरो मेनो इंगे तो एक बोडो फाफे के सबम नरका गाजा भगवा फदा फाफे हम में फदा मी एक फदा हम अमिले दंजे फा मी किस बोडो फाफा वेरी एना नमस दीनो बेरो फा कन साबित नुआ हिंदको मुआमले कुरन मुस्लिम का मुआमले कुरा फदा फदा मी को हिनावा खफुम को अदि एना का चोकश नमाज कुरवेन हम में अलोन में नुआ अलोन में नंग इवे को में खबरे अलोन में नंग एक मालूमात नेंगी अदि शरई मालूमात अलोन में नेंगी एक अंकमुगे हुकुम को निम्मागे ये तो अलोन में ना उत्तम हो गए तेरे के एम्बुरे मुंदा खबर थे कि भाई फहरा दोगो खबर है सुदान
خبرك رانغل معلومات نيجي سب فترة ميد program فرام دنيا فدا باي فارا مفدا ويانو دا عملته كي ورا ريدي كان كموجي قطوكا ورا وارجع دا شخصية تاكي قطوكا سبداكو عادي هم بيما خبرتان ألون من بدنجه إبا صح خبرتو عادي ألون من دين ألون من نهجة ورا بس بدنجه إبا هم ما كم بار ألون من دودو كلو ماتشا إكاموجي حكم نره بونو ما كي غوس كم هم مي أميليا مارويس دنجه مارويس ena murutadu kan sabitu nuwa nama ena yaki muslime ge gotu ga kurim huri mi kam ga nama ena hinawa kafunko ena gamacha kashna ga diskura ade ade megut kurim badani 29 minit mesir sida ga tiri satana program shal mange wagut huma khari jiburtu ane mawduga ade alon mita ga badane benunge to alon mita ga dannawale benun mirege program ge me muhim mawduga ka vege midani mi has kama khambaduma అది తిమాగే దిరియుడుముగా తిమాంగ్ హదానే గొయ్ నేగి హింగమనుజ హొం పొడువెగెన్ గొస్ నుతనస్కం పొడువెగెన్ గొస్ మిఫద కంకముగే తెరె మిదని అమిల్లె మరుం వియస్ అది వదమా హింగా మస్తువాతకే తిబేనుం కురా కుదిన్ కముగా వియస్ నుత నుబా ఎక్వెరింగ్ ఇఖ్తియార్ కొగ నుబా మగుతకుం హింగముందా కుదిన్ వియస్ మీవిన్నస్ మాగుతకి ආයිලි කොමස් හිංගම නුජමගේ සබබුන් මාලි කොමස් නුතනවස්කමගේ සබබුන් නොත එනොම් වස් අස්ලාගේ තුග දිරියුලුමගේ හගීගී බේනුම් ඉර්සස් තිමා හදන්නති ගෙන්දනි අලොන මිතාගාම කොඩක දන්නවාද බේන මේගේ දොස්තය කරන අලොන මේ මවදුගා මාසුමුන වෙස්ලියෝනේ الإمام ابن القيم رحمه الله قفته كذا فن بيان كربا فافا أثرت ألون من فاف كوران دوغا ألون من نفسه جه بهاور أثرت كم هرودا فهوري إيه ترى إنك كم علم محروم بجديو إنك إيه شرع علم محروم إيه نجى هيتان الله تعالى ملبا علم نور نيجي ده فافا كوري بركة جدي كم باتره جه فافا كم جاينا مسنجد هم فتان ميا جه هيتان මේ වහුෂීකම් මිදන්නවනේ එකලා මීහුන්න ගුළුමා එක්වරිකමක බදුක එකහෙරිකම වලුකම් වදකෙන් තේබ එංගෙත හැම එයාකෝ මේ තිමාය අඳිරිකම් යුසාසේ ෆාෆවරියගේ මූණමතිගේ අඳිරිකම් ෆෙනිගෙන් දේබ මීහගේ උමරු කුරුවුන් හිමෙනගෙන් දේබ උමරු කුරුම බුණ මීරේ ගාලොනමගේ මවදෝකේ සුබ්හානල්ලාහ් කුල්ලි මරු එංගෙත හැම ෆාෆතෝගේ අසරුතවතරෙන් හිමෙනකම උමරු කුරුවුන් එංගෙත හැම ගොත මේ ෆාෆය දෙවිහිෆු इंगे देवी फुमे नेन्नेमा मस्तुआ तक के देवी ही फाकम ए बोडवे के वाफाफे इंगे तो एकम को मस्तुआ तक के कन्य नून देवी फने की मिसा का व्यानुदा मंजर तक एफदा मी फिल्म तक अच्छे बेदमस देवी फाकम मी नफ्सानी इल्मेरिन विदालो इंगे तो सिकुंडी के न हार्मोनल बदल तक के सबब एन हियोनो बे वकिनुआ हिसाब दाकम एबे फलों साइंस का दिगा विदालंदर आलोन में नबेंगे गेंदे कोम हेयोकम वेस अनंग हेयोकम मगुदका फदे कोम नुबैकम कोम ए नुबैकम कतिमा गेंदे इंगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरानी तियबामियन दोगु बुनुमुन एकेहेरि गदाना मसे कर दोगु बुनुमुन एकेहेरि वन हेनि दोगुवेरिकम मगुदक्कनी फाफया नुबैकमुगे मगश अदि नुबैकम मगुदक्कनी नरकगे अदिफानश इंगे तो मे फदा हदीस कोन तियबाम तेदु बुनुमा ಗದಾಳ ಮಸಕ ಕುರಾರೆ ತೆದುವೆರಿ ಹುಮ ತೆದುವೆರಿ ಕಂ ಮಗುದಕ್ಕನೆ ಹೇಯೋಕಮಶ ಹೇಯೋಕಂ ಮಗುದಕ್ಕನೆ ಸುವರುಗೇಶ ಇಂಗತ ಹೆಂವಿಮ ಫಾಫವೆರಿಯಾಗೆ ಮೋನುಮತೆ ಎಫೆನ್ನ ಫಾಫೆಗೆ ಅಸರ ಎಕುಗ ಏನ ಫಾಫೆಕಿ ಕುರನ್ ತಕುರಾನ್ ಕುರನ್ ವರ ಫಸಿಯ ಕಮಕ ವೆಗೆನ್ ದೇಬ ಹಮ ಎಫದನ್ ಏನ එකම දෙවි ෆාකම එකමුගා ವೆಗೆನ್ ದೇಬ ಎಂಗಸ್ ವರ ಗಿನ ಕಂದತ್ತಕ ಎಬೋರಿ ಫಾಫವೆರಿನ್ನ ಮಿ ಎಮಿಯುಗೆ ಫಾಫೆಗೆ ಅಸರು ತಂಗೆ ದಾಳೋನ್ ಮೆನ್ನ ಮೇ ದಾಳೋನ್ ಮೆಂಗೆ ಮುತ್ತಮೋಗಾ ಫೆನೆಗೆ ಮಿದನಿ තෆාතු බොඩ තිෆාත අලොනම අලොන කුරි මේ මවුදු ෆසමුන් දෙන්නේ ෆදා මේ خبرත ගෙනස්තේ ගොතුන් මේ ෆාෆ නුවේ එංගේ තෝ ෆා ෆයක වෙස් මේ දෙමිය ಕು ජිනේ කො ගෙන් දරිය ಕು ලිබුනීමා මේ දන් මේ කියන්නේ මුලින් ලෝබීගේ ගොමස් වාහකයක ගුළුවාලයගේ එංගේ තෝ කෑවෙනින් බේරුන් දෙමිය ಕು ගුළුමෙන් හින්ගීමා එවනි එමියුන්ගේ කොමස් ලෝබීගේ වාහකයක බදව කොල්ලන එංගේ තෝ එංගොස් මේ බලමංග මොලේ දුනියා ගමිය දෙම බොඩන් මේ වකාලත් කර එක්කමන් තු වෙජ්ජිසුන් ගුළුන්ගෙන් ගුමුවාකත එමියද මියොන්න ලිෆෙන් අසාසි හග්ගෙක ගොතුක බලාගෙන මොලන් කිතන් ඉන්සානෙන් තු මිරු මියද මේ මරුවම ගතතු කරෙම බෙදන එමෙම හග්ගා නුබැති මේ බාතිල් ඔලිගෙන් දියුම වෙසයි ෆාෆා ගදාමත එංග ෆාෆාගේ එම්මෙ බොඩති මුසීබත අවතර ගබ හිමනේ තිමාය මිකුරනි ෆාෆෙක්කන් තිමන්නේ ගු ෆාෆා තිමාය ජීනත් තෙරු මිහිගොස් ෆාෆාගේ නුබෑකමුගේ වාහක තලන්න කිත මෙදියුකස් දෙක දනකමකු අස්ලු හගීගතුගා නුබෑ මග තිමා ගොස්සි නම තිමා බොඩ ඒකතර වන්නමුන් ගොස් දිවේවග බණන් අහිවක කාජේ අහිවකේ ෆාවානේ
ඒසාබක් ගොස් තිමාවෙ සම ඒගෙතර ගරගුවගෙන් අරානු ගණේ ෆද බොඩු අඳිරීග වලගොඩක වෙට්ටිගෙන්ද එහෙම මේ වර නුරකාතරිකම කොම්මෙ ෆද ෆාෆෙක් ගස් තිමා ලාමි බඳවිජ්ජනම දුනියේ මායුස්ව දුනිය දුකුරන් සස්තේ මගොස්තන දිරිවලුමුගේ හගීගේ මානෙන ගෙල්ලිගෙන්ද ಶಬೈ ಕುದಿನ ಅವನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಲ್ಲಾರುಗ ಇಬ್ಬನಿ ದೆಮ್ ಏಕೆ ಮಸ್ತವಾದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕೂಡ ಕುಂತಾರೆ ಬರಬಡದ್ದೆ ಮಿಕಮಗ ಏ ಉಳೆಗಣಿ ದೆನ್ ಹಾಗೆ ಮಾಗಳು ಉಮ್ಮೀದೆ ಎಮಿಂಗ ನೋವೆ ಕುದಿನಕ ಲೀವಕ ನೋವೆ ಏಕೆ ಹಿವ್ವರೆ ನೋರೆ ಉಮ್ಮೀದೆಸ್ ನೋರೆ ಏಕಂ ಹಾಗೆ ದೆನ್ ಹೇವ ಮಗಂ ಏನೆ ದೇವಿದಾನಕ ಮಗಸ್ ಅದಿ ಹೇವ ಗೊತ್ತೆ ಬಯಕು ಏನ ಇದ್ರೆ ದೆಕಿಫಾನಕ ಮಗಸ್ أنا سباقي هم هوريها من سباقي هم فرصة أبوت هنا هذا هم ورانغلو هكين تو فام فاكين أسر وتو إنجتريجا إبا ما يوسيه تبادل إنجه تو مي هاس كم جوا كلون بيدا كده كم مسلم كنّه ته إنجه تو مؤمن كنّه ته الله إيمان وامي كنّه ته ما يوسهم جد वो मका जहाँ गए तो अलन में हिंगा में जहन जे अल्लाह ताला के कुदरत आमे तो अलन में मीमा बनी हियो मिंबरा नोबे मिंबरा हम भी मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कोरा बसुले मानन मुमिने के हुरिया कम किसे न मुरि हेवे के एकमट्ट का एकले फन अजाब वडना हदीस कोरन अजब लि अम्र अल मुमिन मुमिने के कंकमा में तिमन के अजाब लबम एना के हुरिया कम से न मुरि हेवे के एने हेओकम मेदुवेरी वेज्जनम एना एकम शुकुरु कुरे एमेमा अल्लाह शुकुरु कुरामी न अल्लाह ताला इतुरु कोद्देबा हमें फदन एना मुसीबत एना नुरुहेकम का कुरिमत वेज्जनम एना केत्तेरिन एव्वेस मिम्वर नेग्गोतुगा अल्लाह ताला गा जरूरतुगा धर्मया साबली बिगंत यास मतिवेरी कम केत्तेरिकम केमे मैंने करने तेंगे तो उफावियस एने धर्मया साबितुरे गंदने हितामे दिमावे केत्तेरिवियस एने धर्मया साबितुरे गंदने हमें फदन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस उलेगावनी मा युसीबुल मुस्लिम मिन नसबिन वला वसबिन वला हम्मिन वला हज़निन वला अदन मुस्लिमकं एनाय बुरकमे एनाय दाती उंदगुले एनाय कंबडुवाकमें हितामे इंगे तुम हुरियावा किसे बुट्टे कंबडुमा हितामे दाती उंदगु बुरकमे मुस्लिम का कुरिमत वेज्जन वला गम्मिन हत्ता शौकतन युशाकुहा एनगे फय मगवत इंगादनु हेरे कट्टेक हा मिंबर वेस इल्ला कफ्फरल्लाहु बिहा मिन खताया ए मि कंकम के सबब एनागे फाफतन अल्लाह ताला फुस्सा देबे ए एकम एनवा केत्तेरी कम के सबब हे मालोन में ईमाम में मालोन में नमी दिमावा दिरियोल में दिमावा दतीता कि आलोन में नहीं दत्ता को फातुगा उफावेरे कमें ओई कमें इंगे तो ए फाफ फुस्से अध्या में फतन दुनिया का दच्चा का फहोगा फसेहा कमें अन्ना ने कमें कीर कुरान में इन्ना माअल उसरी युसरा komme dati undagula ka guligen komme usura ka guligen burakama ka guligen dati hitama komme efata komme kama ka guligen luifasiya kama ufameri kanga adi mufassir tafsir almani vidalwani e ayatuga eta qur'an asawum ege muradu areboge manata ka hamata kala balalafa ebebe kadum ege muradu ga bayan korabani komme bura dati nota nutanas kama kafaoga ufameri kan degune debbe ingeto एक एत्तेरी कामा अल्लाह के अमंतेरी कम गना देमी हो रहे जना कोम्मे अंधवाला कफ़ाओ उसकंडे गादे दिवे हम बुना है तो कोम्मे अंधवाला कफ़ाओ दे उसकंडो आदे इंगे तो मैं दिनों का मिकम बयान करो बाफा आगो तक अमंगे तेरे के ध्यान मैं कुल्ली मारतंग हैं आयुवेगन दारू का खबर तुम समझेंगे अति मैं होंगे वहाँ तक उनसे इंगे दारू तो कमी मारो मैं मिहिसा मिदनी वरा बोडंग एना गोइंग होस्तेगे कबद्दे कि आलमन नमी साग मिहारो दिन वरा बोडा बेले ने तो मिसाल कमी हमारो जाने का फोन एने सोशल मीडिया के को ने लिए हुरी को चित्तो ए हुरी हच्चे का बाजार का मिहार वार बोडन दाने गने वे एने का हालत एहम भी मी मिहा वार बोडा वह के ने गोइंग हुसे के ने वह के हिसाब एने के हास का मा वार गिना सवाल तक हुरी का बेगे तो एक उम्मीद एने का हम नेती इंगे तो एबे हुरिया उम्मीद हम खेंडी के ए हिसाब हम अलो में मुस्लिम कीने तो है दान जे तो है मुस्लिम अली हम तिवांक तिगत फाकर मलन तंगला कुरीगा मी सुसाइड कंटिजन नोता ए खबर गनस्ते गो तो मिसकुन ए अमिल्य मारूमा शागोरी व कुरवा कमुगे साइकोलॉजिकल इफेक्ट नफ्सानी असर कुरा कमा एक अमुगे इल्मेरी बयान कुरवा हिंदुगा हम तिवांक तिगोता नासे इंगे तो ए मी कंकम की अमिल्य मियक मारूमा की ei eddun ena kuraka mennu bara baver hitame asara ege bara gina alameta ka ekko waaka mege tere ga bori
efada mihagu gina faran amille bunani timanna de miharu wara diriula ka beenu menne inge to timanna miharu diriula be summi dene tanu ta diriula unden ena mayuswa waga tena dakkam dane ka kinatto e muslima ku mayuswa inge to kinatto muslima ka dimama nutanas kamege sabum diriulun huttadam ena visnani ekamen egota kanne paga inge to ei alonu me mi kirit qur'an ke amunda hindu galonu menna enge gendeba Allah taala ge rahme mu'min ta kunnaga begen waka kurumuga haddu fanala famen sallallahu taala wa qur'ani ane ekalaga rahmatun mayus nuwash tebami hun tauba wash gina Allah ngembure rujuu wash ekalaga ki gina fa fusayda alonu men aduwa me nuwadiha nuwa mihu gatulu kori miha ge waka ena ekama tauba wan edunu hindu duniya matega hori emme dimeri miha kare de kam emiha kilmeri numvema emiha bunun nitkaliya ka tauba nete hindu na sate kam korani e zamanu go dune gore meta tagwa ver miha gatulu koge efa ga elmeri kare gos swal korum dalan en jawab debane e neves tauba e bote na bota ena tauba qabul kore bikan e hadis fuluga ware de fahswa aman enge medeni kitam gina faafe kore vottas baaki almun adi ekama maaswak nuje sate ka mihunge to meri me gawak me dakkane me de ena minne punam minnu to timanna den nete ulewek timanna miharo eta faafe ko eta nafse gatu ko ka nun e nun ek gotake kitam me baawar faafe korogunas tawbamuge dor banduwamuge wagutas jehenden ene fursat hebe ei furana holengalu nota hulangu karatun iru eru mide wagutaki mihege tawbage dor banduwegen dawut enune am dirunmuge wagutaki alonu men tawbave alonu men gina Allah ge hazratan ebure rujuwa wan wagut hama miheko alonu faakollen be nonge tali alonu men kambadu e maiswana me hedene gotta dinuge e ban probaf eke teren ekkame man nabiya sallallahu alaihi wasallam dua kurva fe buhri ingeto mikanka mun rakate rikko devunge Allah taala ge hazrat egoto rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurva dua ta terega allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazani wal ajazi wal kasali wal jubni wal bukhli wa dalai ad-dani wa ghalabati ar-rijal mi dua ge maane enkane badales mi ge daranya mi istawange tura moduwegen gos kamboduma findikama dahikama kannekkama nukuladuma den adi hitamaya kamboduma mi huriya kamaku rakate rikade koda ibara kolengo ta lielies e jumla lielewe waruge dua ekam dua gina kiyo gina dhikuru kurun gina kiri to qur'an kevo alon men Allah subhanahu wa taala haduma kurum meno hittakan hamaju men ngeto medalon medom dani adalon mi program faram this duniyaga fajiru fahish amal taka garagogen diamihun egeteren gidamen duniya duko fane amille maruge ngeto faafage sababu emihun ge niha nimengen ganna newaran andiriko ngeto ege badal alon men diben oti mavege islam dinu alon men e faafata kun aragan tauba kirite qur'an ke Allah taala alon men hitugale iman kam ge nuru alon men hittan ali qura kam ga wanama evves mu'minaku duniya dukuran jehawar kambodu men ene medina gadimanwa she komugote sama insanu hama kantataga fuhiwa detto kantaka hama by pararulis annan hingamanu yes annan hiniwes annan mi insani tobe detto enos baaki islam dinuge bohotte ti vidawani mi huriya kamage farwa detto huriya kamage irshad aste bohotte kantata kurin jeheni kihinekkan enota ade alon menge iman kamuge rukunto teren emme rukunega alon deke hiomin waranu bamin warima minwareng ima menge alon menna dimawa komme kamage Allah taala ge qudurat terikamu hunga kantat ade Allah subhanahu wa taala evves alaka aniya veri bodi nugannawa alon kurimata kangam kalon mege imtihan ta kalon men nangoti demagun kuramage ei alon men ketterive Allah iman vi misonge magu ikhtiyar koro en nuna malon men Allah muredunu mihanga magun hingam vejjena war ande war nubani mumaka midane ei aslu diriyolmuge haqiqataki ehmema Allah subhanahu wa taala kiriti qur'an ga wahi korabawani alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ekalange diruma maru khalgu korabwa fawani mistakunge tereng emme hewamal kurani kombekan imtihan korumattakai ema dirummas adi marum sallallahu taala labban mani egetenen hiyamal kurumga demiti bebege imtihan kattaka imtihan faaswa miha ketteri kamako duniyaga dimawakam kamuga kuriyaddan alona amille sukone visna alafina emmennaki millionaire unnata musandina kanwan emmennaki fagiruna ka vesnuwana
ಹುರಿಯಾ ಮೆನ್ನಕಿ ಬಲಿ ಹಾಲು ಗತಿಬಿ ಅವದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಗತಿಬೆ ಮೇನಸ್ನು ಅದಿ ಹುರಿಯಾ ಮೆನ್ನಕಿ ಗದ ಹಾಲು ಗತಿಬೆ ಮೀ ದಿರಿಯೊಳ ಮುಗೆ ಹಾದತ್ ಎಂಗೆ ತೋ ಮೀ ಅಲೋನ ಮೆನ್ ಏಕಿ ಹಾದತ್ ಅವಗ ಏಕಿ ವಗುತು ಏಕಿ ಜಮಾನು ಗಳೋನ ಮನೆ ಏ ಹುರಿಯಾ ಕಮಕ ಕೋಸ್ ದಿರಿಯೊಳ ಮುಗೆ ವಗುತ್ತಂಗ ಅಲೋನ ಮೆ ಶುಕ್ರವಾರಿ ಕಮಾಯಕೋ ಕೆತ್ತಿರಿ ಕಮಾಯಕೋ ಹೇದಕೋ ಫಿನಮ ಅಲೋನ ಮೆನ್ನ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ದೆವ್ವಿ ನಿಯಮತ್ತ ಕಾಲೋನ ವಿಸ್ನಾ ಬದಾ ಫಿನಮ ಗುಣಾ ಅದದು ನುಕುರೆಯ ಗಿನ ಗುಣ ನಿಯಮತ್ತ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ತಾಲಾ ಅಲೋನ ಮೆನ್ನ ದೆಬ್ಬ ಏಕಂಕಮ ಶುಕ್ರ ಅದಾ ಕುರಾನಮ ಅಲೋನ ಮೆನ್ ಕುಫುರ್ ವೆರಿವಾನ ಫುರುಸತೆ ನೆದ್ ದುನಿಯಾ ಕೊಂಗೆತ ಅಲೋನ ಮೆನ್ ಫಾಫನ್ ಎಕ್ಕಿವಾನು ಆನವ ಅದಿರಕಮ್ಗೆ ಬಳಗೊಂಡಕ ಮಾಯುಸಿಗೆ ಬಳಗೊಂಡಕ ಮಿಯಾ ವೆಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ತೌಬಾವೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ಗೆ ಮಗ ರುಜುವ ವೆಜ್ಜನಮ ದಿರಿಯೋಳು ಮುಜಾದಾವೆ ಏನಾಗ ಹಯ ಬಾಜರು ತನಸ್ವನ್ ಏಯ್ ಅಸ್ಲು ದಿರಿಯೋಳು ಮುಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಕಿ ದಿರಿಯೋಳು ಮುಗೆ ಕಾಮಿಯಾಬಿಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾಗೆ ಮಗುಂಗ ಅಲೋನ ಮೆನ್ ಇಖ್ತಿಯಾರು ಕೈ ಮಗುಗ ಹಿಂಗು ಅದು ಶುಕ್ರನ್ ಜಜಾಕುಮುಲ್ಲಾಹ್ ಖೈರನ್ ಶೇಖ್ ಹಸನ್ ಮೂಸಾ ಫಿಕ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಮಿದಿ 29 ಮಿನಿಟ್ ಮಿಸಿಲ್ಸಿಲಾಗೆ ತಿರೀಸ್ ಹಾತರನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ هذه ألمنا ما شاء الله ورقنا معلومات كذي بيجي مدي إن شاء الله من هفتة بدو غير سما مسير سيدا قبلين برنامج كان بدو كلهم أميدو كأكيدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 29 minutes.